Vaša preosveštenstva, visoko prepodobni i visoko prečasni oci, poštovana gospođo Margaret Peters i poštovana gospođa Aleksandra Pavićević, draga braćo i sestre, sabrali smo se večeras ovde kako bismo javnosti predstavili srpski prevod dobro poznate knjige dr. Margaret Peters o gender revoluciji. Ovo delo o pojavi, razvoju i pogubnim posledicama gender revolucije, sada u izdanju Duhovne reči, dolazi pred nas u vremenu duboke, duhovne i antropološke smutnje, izazvane u onom delu ikumene kojem i sami pripadamo, a koji se zbog sopstvenog uticaja na preostali deo sveta, geografski veći, kulturno ništa manje značajan, često doživljava i predstavlja kao svet u celini. Upravo u tim okrivirima, globalno najuticajnijim, temeljne postavke ljudskog identiteta, smisla i dostojanstva dovode se u pitanje na način koji je ranije bio nezamisliv. Pojavom, dakle, i razvojem gender revolucije uzdrmano je samo razumevanje čoveka i njegovog mesta u svetu, te je samim tim dovedeno u pitanje njegovo eskatološko naznačenje. Svestan stoga pastirske odgovornosti na koju sam blagodaću Božijom pozvan, osjećam potrebu da povodom ovog fenomena, kao i povodom knjige, koja se njime kritički i utemeljeno bavi, sa vam večeras podelim svoje razmišljanja, iznoseći ih pred vas ne u formi suda, već kao odgovoran poziv na zajedničko trezvenoumlje i rasuđivanje u svetlu Evanđelja Hristovog. Sveto pismo nas od samog početka uvodi u istinu o čoveku kao stvorenju Božijem. I stvori Bog čoveka po liku svome, po liku Božijem, stvori ga muško i žensko, stvori ih. Postanje, 1. glava, 27. stih. Ova kratka i duboka biblijska misao nesumnjivo potiče iz jednog davno prošlog vremena i kulture koja materijalno više ne postoji, ali pre svega otkriva vanvremenu istinu koja nam ukazuje na sam temelj stvarnosti. Stvoren kao biće zajednice, kao muškarac i žena, čovjek je pozvan na život u različitosti koja se pre svega otvara ka blagoslovu i mogućnosti ljubavi, ka prilici za prevazilaženje sopstvenog ega i za stvaranje autentične zajednice života. Sadržina ovog Bogom datog otkrivenja, kako mu i ime kaže, nije plod ljudskog dogovora, niti se može menjati voljom većine. Ona ne pripada oblasti konstruisanog već datog, ona je otkrivena i stoga u samoj srži saglasna sa prirodom ljudskom. Svetootačko predanje crkve ovu otkrivenu istinu naročito razvija i produbljuje. Sveti Maksim Ispovednik uči da je celokupna tvorevina zamišljena u Bogu pre nego što je privedena u biće, kao i da sve što postoji ima svoju zamisao u Logosu Božijem, to jest u Gospodu Hristu, večnoj reči Božijoj. Svet, dakle, nije nastao slučajno niti proizvoljno, već je bio priveden Božijom voljom, u kojoj svaka tvar ima svoj smisao, mesto i naznačenje. Čovek, kao onaj koji u sebi sabira duhovnu i materijalnu stvarnost, pozvan je da taj smisao prepozna, prihvati i prinese Bogu. Zato ni ljudsko telo, ni pol, ni odnosi koji iz njih proističu nisu slučajni, privremeni ili zamenljivi, već su duboko ukorenjeni u Božijem promislu o svetu. Savremena gender ideologija, međutim, upravo to dovodi u pitanje. Ona nastoji da razori vezu između tela, pola, identiteta i smisla, nudeći čoveku da sam sebe iznova oblikuje nezavisno od svakog datog poretka, pa i od samog Tvorca. Tako se ono što je oduvek bilo shvatano kao dar, danas sve više predstavlja kao teret, a ono što je bilo osnova slobode danas opet postaje prepreka koju treba dekonstruisati, po znacima navoda. U tom procesu ne preispituju se samo pojedini društveni obrazci, već se dira u same temelje hrišćanske antropologije, morala i zajedničkog života. Čovek bi šta više trebalo da na način koji po svojoj suštini demonski protivreči poretku univerzuma zauzme poziciju samog Tvorca i da iznova samoga sebe stvori.
Posebno je važno naglasiti da se u središtu ovih procesa nalazi porodica kao najdragocenija i najosetljivija tekovina ljudske civilizacije. Zasnovana na zajednici muškarca i žene i otvorena za dar života, porodica predstavlja prirodno i duhovno okruženje u kojem se čovek uči ljubavi, odgovornosti, žrtvi i slobodi. Upravo zato ona postaje jedna od prvih meta džender ideologije koja nastoji da relativizuje njenu ulogu, razgradi njenu strukturu i zameni je privremenim ideološki konstruisanim najrazličitijim oblicima zajedništva. No, bez zdravih i stabilnih porodica ne mogu se izgraditi ni zdravi i zreli ljudi, a bez takvih ljudi nema ni duhovno snažnog, niti društveno zrelog i uspešnog naroda. Danas su našem narodu više nego ikada potrebni ljudi ukorenjeni u ljubavi, istini i zajednici, a to se pre svega rađa i oblikuje u zdravoj porodici. Zato odbrana porodice u sučeljavanju sa svekolikom mašinerijom džender ideologije nije nostalgično niti retrogradno vraćanje romantičnim idealima prošlosti, već odgovorna briga za budućnost i spasenje. Upravo u tome leži posebna vrednost knjige Margaret Peters. Ovo delo nije samo analitički pregled jedne ideologije koja teži da postane globalna, već veoma dobar vodič za rasuđivanje o njenim idejnim temeljima, mehanizmima i posledicama. Ona nam pokazuje kako se džender revolucija ne nameće silom, već jezikom, ne oružjem, već promenom pojmova, ne otvorenim sukobom, već postepenim ulaskom u institucije, obrazovanje, medije i zakonodavstvo. Posebno je značajno što ovaj vodič pokazuje da se džender ideologija ne usvaja slobodnim odlukama konkretnih naroda, već da se u društva ugrađuje putem normativnih pritisaka, međunarodnih mehanizama i pravnih okvira koji deluju iznad i izvan konkretnih kultura i tradicija. Jednostavnije rečeno, čoveku se u ovom slučaju ne nudi istina koju bi slobodno mogao da prihvati ili odbaci, već norma koju mora da usvoji. Samo tako može ostati uključen, pod znacima navoda, u savremeno društvo i biti proglašen naprednim i odgovornim, pri čemu su sami ti pojmovi ideološki definisani i netransparentno nametnuti. Tokom poslednjih godina i mi smo u našem društvu postali svedoci ovih procesa, naročito kroz pokušaje preoblikovanja stvarnosti na zakonodavnom i jezičkom nivou. Jezik je živa i organski razvijana celina, te svako njegovo zakonsko nametanje nosi opasnost da se naruši njegov prirodni poredak i unutrašnji smisao. Tvrditi, na primer, da upotreba generičkog muškog roda predstavlja diskriminaciju, nije u skladu sa dokazanim i ubedljivo obrazloženim stanovištima srpske lingvističke nauke. Ta stanovišta su tokom poslednjih godina više puta javno iznošena i to uz učešće i podršku naše pomesne crkve koja brižljivo čuva jezik i istinu o čoveku. U tom smislu ova knjiga je dragoceno sredstvo u očuvanju trezvenosti i negovanju našeg ličnog i zajedničkog trezvenoumlja. Nju treba čitati u svetlu sveukupnih napora našeg naroda da očuva sopstveni identitet i integritet i konkretno je koristiti u odgovornom postavljanju prema džender ideologiji i njenim dalekosežnim posledicama. Na posledku neophodno je naglasiti da odbacivanje džender ideologije nikada ne sme značiti odbacivanje čoveka. Crkva ostaje majka koja sa ljubavlju prihvata svakoga, ne odustajući od istine koja oslobađa. Ljubav bez istine pretvara se u površnu sentimentalnost, a istina bez ljubavi je surovost. Hrišćanski put utemeljen u ontološkom optimizmu vere u Boga Tvorca i Spasitelja ovo dvoje objedinjuje, te čovek, prizvan na zajednicu sa Bogom, uvek ima mogućnost da savlada iskušenja koja pred njega dolaze usled obitavanja u telesnosti i u uslovima palog sveta. Stoga, neka završna misao bude ohrabrujuća. Iako su iskušenja današnjeg doba zaista velika, istina je nadasve postojana. Čovek nije slučajan proizvod istorije, niti čestica kosmosa koja sama izmišlja sopstveno postojanje i kretanje.
On svoje postojanje duguje ljubavi Božjoj i pozvanje na zajednicu, ljubav i život večni. Crkva Hristova ostaje prostor u kojem se ta istina čuva i živi. Neka ova knjiga pomogne svima koji je čitaju da se još čvršće utvrde u istini evanđelja i da bez straha i sa čvrstom verom odlučno idu za Gospodom Hristom. Čestitam duhovnoj reči na ovom izdanju i prizivam blagoslov Božiji na sve vas. Arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski Porfirije.